Om Swastiastu, selamat pagi Rahajang Semang. Persiapan upacara Masakapa Wayan Matoyaso sedang dilakukan pemasangan terop di lokasi upacara. Dari Nirsarana dekorasi pemasangan terop dari Nirsarana dekorasi. Ibu-ibu PKK lagi mempersiapkan Banten Munas Tirto. Banten Munas Tirto Pura Kayangan 3. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I write a second, third verse about the lies you go Persiapan disperse. Banten You never did shit, I know it Natap hurts. Bedur sudah setengah siap dilanjutkan hari ini bertanding. Rangka terop sudah akan dipasang dari Nirsarana dekorasi. Persiapan upacara Masakapang, sementara istirahat dulu makan siang. Pemasangan terop untuk besok acara Masakapang sudah selesai. Terop sudah selesai dari Nirsarana dekorasi acara Masakapang. Persiapan konsumsi pasang engkau istirahat dulu ya. Rahayu istirahat malu makan ya, bawa makan tang pendo nih tukang wok nih. Nih Jani share bena pokoknya video foto bak kalau ada nih share kan. Pemasangan gayor dalam rangka upacara Masakapa Wayan Merto. Tukang gayor saking Kesiman. Banjar Kesambi Kesiman lagi pasang gayor. Gayor mantap. Gayor persiapan upacara Masakapang Wayan Merto. Tukang gayor saking Banjar Kesambi Kesiman. Persiapan konsumsi besok. Konsumsi untuk besok Masakapang Wayan sama pengantin wanita dari orang tupuk. Dibantu oleh Wayan
oleh wayan nyada nih wayan cetu. Yang ini dia nih ya. Coba tekan mak. Suasana rumah pengantin. Terop sudah terpasang. Seksi konsumsi lagi sibuk. Tukang Banten lagi metanding untuk besok. Engke nih cerita nih yuk. Akan ada nilai 5 tuh, jenah sila 5, besek anin sila 5 tuh. Oh tampelannya mesti Tukang 5. Banten sabar. Jen kene ini loh. Ini betul edo tampil nih Pak. Dayu tukang sibuk nandeng Banten.